Blay baru kejait benriu kari khasi bat join tia. Hagani ke video ngini sngap bat ngini pe kendiat ha kabaya dei bat ki kerwo ki bangi layo lembai ki status ki ba nakaliang jong presiden barang ba ka voice of the people party ula keren nakapor syakapor bat upasat jengmut syangi ki rit kiria ki pait babun balang khanang bangin sengutu ya ki jing'e ki ba nang lenshop hapo kari khasi. Bat halor kita ki jing'e u presiden ula keren kune. Kajat bre khasi kadei ban long kepahusiar bat kam dei ban kinsting ya keseng RSS. Kabala sedang ban suthiet hangni harilum khasi bat jointia shua ba kapor kandir. Kidak kishin ki balapau kimlong ki ba isyungan ya kalong din mandin. Ngidon kam ban pensutu ilagi jong ki parado parasnam. Bakim dei ban syaya lamba kala haki buj senti ki banabar. Ngila ban penyaper hakarukom jenge tambangim dei pat banjit ya kalinti ban yesyun ban yalet ma paramengi. Penginlong kicait bandriu kebahusiar bat kepastan bat kumjuru kebasyempang. Lato ya kani da iba Arden Miller basayom. Syusyuru ban kampan janai lani ban kampan sutit ya ka jingit parado prasnam ba Arden ula keren syusyu ya kini kikintin syangi ki pait kari kasi bat jointia da ka ba uong kumne. Nia bishni, nia le, nia syun paramengi. Habadei pat ban yada ya kari bat kejaj benriu na kinongwe ni pendon kam da kanong rim parabriu. Lada keren ya ke syong kakle ru ki ong parabriu. Aiwai turmur ya ki kla jaj ru parabriu. Ai jaka puta ya ki parado prasnam omla ya ki kla pat ai bu haishnong kat syabamon. Andala mi jing e pat para khasi. Sengutu syuhi habakum ta. Nang no kimi kishnong dakhar hari khasi bat jointia. Dei na kani karukom perkhan. Dei hang ne bakayap kalawe kajat bandriu khasi. Yakini ki kentien ru la keren da presiden barang ba jong ka voice of the people party ba Arden Miller basayomoy. Lengba ki status ki ba ilabu at ilapha ruban pen priang syabarok kuwi kari khasi bat jointia kanang ba ngin sengutu ya kecing koridor bat kecing ye para khasi.